Ikhuza ukubuya indlaba eyiphika kaMambatha Sebesula Madevana. Sikhuluma ngomthandeni SK-ke udume kakhulu ngelecwami elisha-ke emculweni kaMaskandi emva kokubonakala-ke kwakhe ukuthi-ke kukhona-ke abhizi ngakho. Sikhumbule uke wabhala-ke laphana-ke wathi studio time-ke laphana-ke ikhombisa-ke ukuthi kukhona-ke aseyokwenza istudio-ke laphana-ke. Uthe mesuka lapho-ke waposta-ke ukuthi-ke indlaba eyiphika. Siyakhumbula-ke ukuthi-ke elinye-ke lama-album-ke bekhange alenze ngaphansi-ke kwegama lakhe-ke umthandeni-ke SK. Uyabonakala-ke kulamalanga ukuthi-ke ukhuphuka kakhulu-ke ngogodo-ke ngobujongo njengoba-ke simazi ukuthi-ke uyinkosi-ke yamajongo-ke laphana-ke mesikhuluma-ke la endimeni-ke kaMaskandi-ke laphana-ke umthandeni-ke SK-ke uveze ngokusobala-ke ukuthi-ke kukhona-ke abhizi ngakho-ke kulamalanga. Abantu abaningi-ke bahlulekile-ke ukuqhagela-ke babhekele nali kodwa-ke baveze ngokusobala-ke ukuthi-ke kungenzeka ukuthi-ke indlaba eyiphika le afuna ukuyikhipha-ke laphana-ke. Siyakhumbula-ke ukuthi-ke kade wagcina ukuyenza indlaba eyiphika, wagcina-ke ngenye-ke yama-album yakhe-ke eyaduma kakhulu-ke laphana-ke eminyakeni-ke eyayithi-ke amageja-ke laphana-ke njengoba-ke esephinda-ke ebuya ngayo futhi-ke nakulo nyaka ka-2026. Singazi-ke bafowethu-ke ukuthi yini ayiqukethile kodwa-ke abantu abaningi sebaveze kanjalo. Nawe-ke Mpola Semakhaya ungaveza-ke uvo lwakho khona la kwisiqiniseko esemedia-ke siphinde sihlangana kwezinye.